Muntina Kuki channel Impact TV hin vi hozau se ke ma Thanglenmang Lhungdimin kalim na ka hin bolen he tuni khwa he May date 8 2022 Sunday nu te ni khozong hi to kelhanin Impact TV Kuki channel langa konin jong nu te hozau se limna ka hin bolen style pathinin pathaina bu ta hon tiong chu thuma sapenin ani khuni to kelhanin phun do na kan nei kinin tuon ya he kholim na ni nei du hi te ngai lahin ana lut pe jeng ho tin why make Hindi compulsory in Northeast India chisung chang thua he kholim na ni nei du hi in aban te ngai lahin I ho igam inam sungwa dinga tu to adinga kholim nup na ha pen aban te ngai le phone choi ho jo sini mujing ke ding ho hi cho jo hi neu neu kan touch diu hi in gam la go thu chuta le tu lai ta a I buin ho zo si jong he expert khat lan ni ho to ka ko mang to ho to hen kholim na aban nei chai hung chal du hi in hi to klan a chun khungai sop to lovin amo zo si he koi chu ko ham ti hi kholim ma sang vin phone do ne nei ka te a khat na hen hilanga to ho pu Mangboi Haokip KNA vice president le tu ta spokesperson to mun tong hi in ani na hen pu Seikholen Lupho advocate ama hung hi kinin aban tila thum na hin pi kim Gangte formal MP amo chang si to hin tu ni khwa he kholim na idin ai du he tun kholim na chu anapan pe jing ho tin akhat na ka do num chu hi ti ngai lahin ka sei jing bangin masa anjong dan mo la jong advisor ang kinai hi in Impact TV Kuki channel hin pu Seikholen a hin paning kating advocate khat hin to kilana hin tu chung hin ga vat nei lahin Home Minister pa mit sa in not is sungai Hindi compulsory subject nga dinga masanga cho class 8 change ya he anom jia 9 la 10 hi tingai la hen min a day subject ama Manipuri kala anum zo min tias tum ki kala hin Manipur bo na pa wang cho hi be se punta ka sei pa center bo na pa ka sei na hin hi chi chung chan tu chan khialevin class 10 change compulsory hu hi ta ding Hindi hi hu ki ti ta na chung chona hin hi chi hin I change ya dinga hi phachom hu hin tam ho dinga hi ajta le chan gya dinga hung phamon tem ti he pu Seikholen amana gel dan angai dan amu dan sei di ma phat kan pe amasan Impact TV anave hozo se anchor pan hin sei na bana Mother's Day wish kan bolin he tuni Hindi compulsory la te ding ti khat Union Home Minister in ana phong do ta chi sa thamasa chun chiwa ka sei num chu hi ale any imposition kiti hi freedom of speech Indian Constitution freedom of ipia mi khanin citizen khat hin a boarding khat block ki bol hin chi chun chi hi compulsory imposition compulsory ti khana hum pha le it is a discrimination to minority katinumin jinam ti ale compulsory imposition ti hong pha la chun majority ho in minority ho ipiham anui sina ala discriminate aborna stigmatize aborna hetin ka say nomin jin any imposition he I'm against and law also against that and may take magic impositions to the tribal people is against law and it is kind of discrimination Hindi imposition to Northeast people is also against law and wills of the people and it is condemnable tijuka ka say no min chi chun tunia ka say no mal cho yala constitution article 343 clause 3 a he pham ta English all Hindi Davidarin scripts he official language is wang a umna ahin medium of chi he English ti he min ha manin chi he 1965 velin jong anagi khanin saulanga Tamil Nadu le Karnataka howela ana success zo pon a success zo lo ji chun chi chu not lang hoin Hindi na manum lamang bilang yo hanwang Canada ka man diu hi tia he saulangon oppose na bolo hin hisan ge na umin hisan ge nunga jong tu chunga North East a Hindi class 10 san ge in position tiwang he ti ang kinin chi against the will of the people and it is the weakness of 8th state government of Northeast Katinomin
Izin the education kiti hi concurrent list au mahin. Just concurrent list ji chun center in fulla power anei jong ahidi ipon. Chun concurrent list ahin 47 items au min. Chalai 25 chan nahi education ahin. Just state in jong ipidinga Tamil Karnataka Tamil Nadu adang dang hoin hitia hi thu asai theham itiale chohi ipitiham tiale hitabang concurrent list amna a power pa cho excitable the paus amuji ohin chi chun chi hi dan to jong ki kaleti wang to ka sei num pon hi jong le chi will against the will of the people hin chiwa ka sei num chu hi ale compulsory hilovin optional hile chi miu hi ki pa na hidam ti ka sei num min yam the MIL omin 8 schedule even na hele 22 regional language si accept hita Indian constitution na chila achu Manipuri Assamese Bodo adu da ipi pangahin si chun chula e ho jong minority protection act dungju yin jong e ho Manipur la yong MIL tampi omin cho optional hian lang hile min Hindi jola no min kila tante ala nom lo hoin ala dang la kichain chi compulsory hum kiti hi it is a suppression of the minority people and discrimination and stigmatize their wills and thoughts of being Indian nationalism pa aman sa na dinga tilhum ki gong khanin jong kalain chi chun chi Indi in position hi kasi 1965 in Tamil Nadu le Karnataka ten oppose na bolin an success tapon tusung in North East and Balkan in North East ajong kahet khilawale 24 April 9 2020 ni in 22 ni in Nesote in jong chi 22,000 teachers Hindi teacher recruit a hitai teacher welcome ka bolovin chi compulsory Hindi class 10 chan hiding tiwang he oppose ka bolve ativin North East student organization tian jong go hoti ana phone do sawitan chi chun chi hi chan ge chu North East student hona phone do thaya le tu nya yong e ho yong student body in a hovin jong step ipila pha hitam ti hi igel pha no ham ti chu kaga sei no min a chaina kaga sei nom chu hi ale concurrently sa hin state government ko ma pressure pi angain chu le pressure piding pressure group ho phat hi iti la de ham ti step la pan phat hitai ti kaga sei no me ki pam le jing e pu Seikholen Lupho advocate na ko nin jong athu dan tu na kholim na pa he aman jong hang pin khatwen hir chen ta ning het them ta jong ka ta sanin aba na hin chi chung chang ta ngai dan sei ki ding pi kim Gangte in I chi chunga hi formal MP khat hin na jong hin aman jong pi ham e ho adinga hi kan do banga chin zo in jong hi chi hin I chan ge ya hi khan to na pi zo dham ti dan chu North East mong hi Central India to an ki khanjing ke hi in where there to say da agam lang hi han lang ai lo jong le pau lang hi jong len ki mat themo mong lo hi za an pu su hi chi to chun su mat theina ding nga hong ki bolam ai lo ve la hin I wa zo sin zo pu Seikholen sei banga chun su nim ne dinga ki bolam nang en zo ngai dan kha sei le ki pam nin te pau het ki ti hi khan to na hi in pau I het tam sana chu Ema individual la dinga yong chi thil pha hi in mi bang khat in pau hi khat se ni se hi lovin nga het zong o min group het zong o min sorry a hin tu chunga home minister pan Hindi compulsory hi chi jong chu North East a chule Manipura South langa lo na zi he povin ahin North East hi impose a bol zi nguhin avet sa jui pam tilke ma kamimala ka gel dan in wang hi oppression and suppression and discriminatory kati aji chu Hindi India pum pi ahi ivet na ahi le Hindi tho hi only 41% hai zakhat la a somli le khat bo hi e tho hi akhuti a le ama ho jong majority hi povin hi chuteng le pau kiti chu a hom te pau jong tu lai khan to la
พาดตดุงจูจินอัดหอมเตเป่ายองจุดโปรโมทบอลปีดิ้งขันโตสาดิ้งอัตมกตัมเจ็บไม่ตีมานาจูอัตมเจ็บเต้นอัดหอมเตน้อยสีตากระเป๋านาทอเดฮีนาทอลวานาเจนเทโลเดกิตีฮีนาสัตตาเดมอ่างไอจินฮีฮิจิอหินไอโฮสตูเดนบอดี้โฮจุเล CSO โฮไอโฮหินอีพิดิงอาตูนิจันเกียฮีพงตาอาฮีโอโปสิบวงงำโลฮัมกวยไม่เวทนาลายฮัมกวยอีกีจ่าโนฮัมไอมาไรอีกีเหตุยังเลยกวยมาจากกีจ่าโลเฮอาเจจูอีดินนะจูอดีเจอาจูกวยมาจากจูกีจ่าดึงเอาปอนฮินดีโตตุนอีป่าวอาฮิโลวาไอเลฮินดีโตไม่ใช่ป่าวจูอีคอมเพร่า or Assamese ไอโลวาไอเลข้าสิป่าวกิติตาเลฮิจิจูฮินดีจูโลปีอาฮินดีจูนัสัตตาจังกันนะฮิยาไอโฮอาจูอีมาจากฮิโลฮิจอมโลฮิกิบังโซเกฮิป่าวฮิอีจันเกีย important ฮัมอิติละก็เฮ็ดคำอินเซงก็ติงป่าวกิติฮิอี identity ฮิอีจอนดานอีขันดานอีเนดานอีคัสตอมฮิจอจอเซอีป่าวหุงกิกิฮิลาฮิจิจูอินเจปีวะดูนี่อาเอโฮซองเอมิเตอีจอนดานุกุกิเตจอนดานไอฮิโลวะฮิเลไม่ใช่เตจอนดานที่จูป่าวะเดอาอีป่าวูไอฮอนสคริปต์ยองอินเอโลลาอินไอโฮอาฮิทุสิมุงกิเซียฮิจิทุสิมุงกิเซียอาอีรูทอีฮงเปลี่ยนโดนะอีฮงกัลซอนนาวอับุลฮงฮอลนะจูอีพิมินสามิติลอีป่าวะคนนะฮงเกฮอลาเทรสกิบอลเฮฮิจิเจจุนตูนี่อาฮินดีฮิคัมพัลซารีฮงกิติจุนตูอินสุงาจงฮินดีมันดิฮิจิจูอาฮีอาเซยุอาฮีโลวาเลเวียงคัดโอ้ยกี่หกเต็งเลยฮินดีอาจีจูBJP 10 one language one nation one religion อติเจียงโอ้ยอาคุติอาฮีเล state คัดเลย state คัด Manipur and Nagaland or Manipur and Meghalaya อาฮีโลเลอดังโตอีกี่หกนะดิวจูฮินดีอติโอ้ยaku ti ai i pa bu chu all la su mang pe ding e ho zo se hi su mang ke ding ka vet na hi le hi che party ho hin azada hu un hi che party no yan aki gen thei wal tai ine ding e hi lun chi chu na ne thei lo di bong sa na ne thei lo de roti bo na ne de ipu ipa khanga pa na i hon roti hin ne po win bu ine o hin ama honไอหอจุนสากิเจนน่ะอาจงทีอีทีน่ะอาจงอีกิปาน่ะอาจงอีทัศเสน่ะสาอินเอโอฮิจิจุนน่ะเนี่ยไทยโลดิ้งจิจุนน่ะบอลไทยโลดิ้งฮิจิจุนน่ะบอลไทยโลดิ้งจิตุอาจุเป่าจุฮินดีน่ะถอดิ้งฮิจิตะบัง imposition กิบอลหินอีจันเกีย sorry north east เลมณิปุรเตะอนุสีหำมีบางขัดจะเซ่ไม่ใช่ฮอนจงอามาหัวเป่าอติเวนัยไอ้วางอามาหัวเป่าจู compulsory อีจุงว่าปอยฮอน vernacular ไอ้หัวเป่าจูไอ้ฮอนอีกิสิมเทยุนไอ้ฮีตุนฮินดีจูฮีเลอบานะก็เสยนมขัดจูตุนฮินดีจูหงฮีไอเลตุนี่IAS IPS or competitive exam หัวไอ English ฮีไอ้ฮีน่ะอะไรสิไอ้หัวฮีหอยไล่ทำขัดอีพะน่ะอะไรบ่ไอ้ฮี compulsory hindi cho hung kiti teng le apau se hung hi loading azi tho hung hin na lai de ai le hung pen na kol ho chun chu to ama ho pa wa cho i ho ikite no wa hoi la i pha diu ham ai ho cho hoi la ya idin diu ham ipa wa aman tha teng le e ho yong iman tha diu plus tu ni officer in a ho hin English a hin bol a hi ja ju chan hi i pha o a hi in a ting le hindi chu
kise hian lang le India sunga ki mangbo hi chi India sunga ki mangyong jo south na iche le Hindi ki manglo hi only north UP dunga bo ki mang hi in multinationals ahi lo al company za na foreigner chenong khang tha ho chu Hindi a chu EP aga bol thei diu ham khan to na zo thei lo ding ahi hi chi ji chun Hindi cho ki dem poi I'm not against Hindi, but making it compulsory is discriminatory kati eh. Hichi ni anoi siu hi ithu thu a inok no ma bol the e tiu hi in hichi a hi iha itin patna oppose bol ngai hi tichin khan to ding iti a hi le tun English i pam international hi hoi la ya chi yong len English aki mang the hichi chun khan to na a hi lo ai le medical lam hi han lang science lam hi jong le English a hi Hindi a chu thing na sai lo hi hichi je a cho ama ho jong Hindu ho ai lo le kol hon jong English asimuwa America at chewa a hi lo ai le western countries or anywhere in other parts of the world hichi a hi them jil na aga nei wa a chewa ai le Hindi aga mang po wen hi English ai aga mano hichi je chon hichi Hindi compulsory hung ki tipahi na satta a oppose ibodiu Hindi to head up high. It's good to know how to speak in Hindi, but compulsory ki tipacho na satta a oppose bol nga hi aje cho aspect zo se vet na le e hoding a cho khanto na lo hi man tha na hi ki pa me pi kim gangte hing holim na ko na cho tam ta hello hon jong hi chi I ho chunga hong ki koi compulsory hong ki min po sa na pen pa he I chen ge yin amora view so dan wa he a hoi po hi chi iti dana tu ni chen ge ya he civil organization in ai ho hi han lang ai politician in ai ho hi han lang student organization in ai ho hi iti a thit be am hom ti pen chu am ho hin thu do a len koi num pen ki na cho hin tu nia hi organization ve ho zo sin jo a hoi lo skin ka he pon hi jong la expert so khat lan yu se mu dan han se to ki han la hin I ti du ham tiong cho aji cho khun chan ge he pawa he paw mane le hong ke mang he ti chu pi kim gang te hol na ko nai ga mu wen I to ke na chon pu mangboi khat ka ga do num chu hi chi chung chang thu a hin I ho sunga ke loi khom ne lin pe na ga the thing hang mi at sum bal na ga ten zo student organization phau tai no an nei zovin I hon zo ke so nei zovin abana Kuki in pi om na lai jin hi cho ni te pan la han la hi chi tu ai mấy ngày tiết sẽ tin để buồn chứ cái họ mấy tin để cho ngài ta nắng hồ luôn hoa cô này các gà vật này là hình giáo ta lâm cài họ ta là thịt sang ta này họ hình cái cha cô này các môn các gà xây không bền ta chun ý cái lò là chỉ ý họ chung à dùng hình sáu bên bên nó rồi thế lệ ý họ nói ý cái lò là cái dấu bên tâm tí bằng lại thì đàn nó ngày đàn khai gà xây được cái bao mình thế cái bao mày thì chỉ chung trang à he lâm cài mà sẽ tiền này xây tan à hình Indian dan buhi phatia vat ji ding hin aji chu e ho constitution hi leisi chunga sau pen hin legal paradise anga ti leu hin hi chi Indian ki ti subcontinent khat a hin chiong le he chi Europe gam sanga khu South Indian state no khat le le yang ho country jat sanga khu population tam zo hin literature langa yang khu sangta ta phawai tan hi chong le langa Assamese le Manipuri ki te ho he it say dam Bengalip script aza aji wa he na sangta lut thei lo hin hi chu ko mo de nga identity wa hin Indian na hin zat li ki men Aryan sila aloi Dravidian so loi e ho lang no this thing lang mi chu mai kinen chong le kol gama tribal ti ho kho chum hin na ai cho hin chi imposition ki bol pa he ai hal hin very injudicious ti ding na alam lu hil be khat ai bowin hi chu tu ni hin atin ding pha nai tin hal ni khat inconvenience tampi pu do ding ai a chu hi chi e hon student body hon se diu yang chu phanai a bol ding ka dei pu ti chu adi a se ding chu ai le politician ni tiu member han do representable ho nai khat diu hin BJP ten ron het kiu hin atal bihari waspain not is politician ho chu central tabang hi we ti na ahan ha lang ki kai te ya chu ho chu ngai try a bol hin
ไอ้หินหัวจงอาทิลกีบอลจีเสียยังจูตามิลนันดูหลังหอนอดีตอาทิลันบอลปันหินนะอาจีนหงลูดินาหนาจูหินจู่หอนอตินพระนายตินูเลยเห็นอภันาพาหินจ้องแหละหอดึงอาจนเป่าตั้มปีเห็นอุจจะผัดจุ่มนายไอ้ยังเลยจู่ compulsory ยองหีพระอภัเลยจนไอ้ว่าอ้อยปีกิมนาสีบางอาจมีนุ่งพระหลังน่าเอ็นนี่ทุกเดียวเฮอาจีจู่ Bible ยัง English Roman scriptกี่จังเห็นจ้องแหละทิลตั้มโซฮีEnglish อากิขัดดัดจะเห็นมันน่าเห็นนี่แต่เกลัวห้ามมองเห็นหอนจังobjection จู่อีพีเตวินาพายที่จู่อภัจ้าเฮที่จู่เกี่ยงกับสีนุ่มเฮจันจุดนั้นKSO CSO หอฮี pressure group อ่ะฮีอีพีดิ้งอ่ะเนโซหอเลเอ็มซูหออ่ะฮีโลวาอ่ะฮีเลเดซัมหออามาหอหงกิกุมฮัมอ่ะ representative หอจุนปันละเลอติวเฮ CM ปันละเลอติวเฮฮิจิเจจูหอลังหินจงฮิจิ pressure จูอีพีโอวาอี MLA หอเลอี minister หอวินหอ pressure group ปันไงโลวะมาหอนปันอันนั้นละเจียงหิเลหออีกิมุงไงโลฮีไอ้วันปันอันละโลตาจีอุวาจู pressure group student หอเฮียนลัง CSO หอยงเลฮิจิจู pressure group มาหงปังอ่ะปันให้หุ่นละจีไงยิน very unfortunate ก็ติโนกี่ป้อมเลยจริงยี่อังไงดันเตี้ยหอหินดี compulsory จงจังทุกอาหินไอ้เจ้าน่าจะบีขนาดนั้นเอาหินที่นั่นเสียสุกแก่ตอนนี้ทีมยงกระต่ายสนิทตัวหินอบานลังอังดูกินเดินตัวดึงอาให้หัวละดึงอาเกี่ยวลิมนาสไตล์เลยตัวไอ้ที่ไม่ปีเป็นหาไซส์เป็นหัวจงจังตัวหิน expert ตัวฟิลามเงินจงฮิวินดันลำมูลาให้ลำบาน politics ให้ลำบานเตียงเลย party ลังอาให้จงเลยหินใส่ทิ้งเงินตัวของกิโตความไม่เจจนโดนนุ่งขัดเลี้ยงกันในเปมีปีหัวลุงสัตว์น้ำมาก็เสียจริงบางโซเชียลมีเดีย WhatsApp ก็เทยป่วย Facebook ก็เทยป่วย Twitter ก็เทยป่วยที่หามูมาจึงหินปัจจุบันผู้เสียคนนึงก็กระโดดนุ่มจูตัวไหลตาเห็นเสียมปาเห็นการนี้ฮีก็สุมังเดือดจริงๆที่จงสังทั่วเห็นอะไรเขาหัวเกยเสียงมันที่ตะป่วยนึงก็มาจุดตัวเฮเขาสปาเกียมัดดึงอติวเห็นอากาศในปาร์ตี้ที่ด่านเหตุการณ์มาสังอาโจอากิเวย์หัวอาทิลตัวมาท้าบุษเอลเลยเห็นน้ำมันเห็นที่ที่ด่านละมุนที่จันกี้ให้มาที่ที่ที่ที่ที่เสมลนี่สุดที่จันนั่งอาศัยอาการนี้ที่บอลจะพังเลยจ้องเห็นป่วยไอ้เราเลยที่อาชีตาตายเลยจันกี้มองให้ด่านให้กิเวนโจเทนดีอุมัมที่น้ำมูด่านเตหัวแนวขัดนั่นเห็นกิลตัวกันอันนี้เสียไปเราจะเก็บปั๊มคุยชนะกองรุ่นมาสังเกตอาจจะบิกิมินันเสียจุดอีป้ามันน่าเลยculture mangahi asuha hi ti chu supplement kan ga bol moment yam tele ei mi te hi chonchan nei hi win chonchan ai khan khu nei hi hin ni gang pi pu chule nulam sangol ai lawala ti sanit ni chule mi sin khujin pi pi ti epham chonchan dana kiwai putian ti I chonchan chun ipui pa khanga pana in pui wa tuni chan ge ya he chipa a chu ki chona I be jong ki nei kit hitia chu umahin yam ta hindi hi compulsory hong hi a in position ahung hi ala chun chojo si jong aban ban humong thei din mun hi chun tunin pressure group hin chule individual right citizen hoin chi hi pan phata chai la diu hi chule state government ko mang pressure bola ngai ka tinu min jinam ti ala Karnataka hindi compulsory atiu hin iptm ti ala Karnataka education minister pain September 24 2021 ni hin ipm ti ala ke hon hindi compulsory hi loading han da hindi compulsory na hi wala na hi sa wala ke ho sa ulanga hi Canadian compulsory ka hi sa de heti chan ge ya hi center to anaki bo na hin ti center na azau pon withdraw tabangin a bol kinin hiti tabang din munu mai je chun tunin government ni pressure hoiten piutin chule ipaw hi paw khat chu in position ong hi ale tunia he I khan kho I chon chano asu kha he ti ka sei no min tu ra CM pain kani thua a sei hi angai hal he jingin a hi wangin danin a kha khat thil khat a hi jin a sei ji jong pon ipiham ti ale chi hi ho sa ho jong ki manding hitiding khatiding ti ho he a sein chi hi
hoi sela ikigel phan ongayen kani kitihin ichange I hoi su khavam isu kha loham ti ka se nom chu biham ti ala kani hin bol gam country dang ho hi wat na hi ala generation za ham khat hi kani hina su khai ti hi I moving chi chu hi ala chun aphalo chu het wa le hon jong tun a government ni jong mata a ipiham I bol na wa hi ala ti hi ipiham aphalo na zo chu humtam zo dham ti chu ke gel da na hi a hin chikani ibol ji wa CM pa thu se hoi wa na la lai na jong omin izi nam ti ale noi si ten jong ai hovin chiwahin minister elola I representative hovin ipiham lobby bol ni jong agupovin amo ngai tho jeng vin yam tin pe gi sei khale ipiha ka fan hum ki ka khadham ka project hum ki ka khadham atiu ham piam la ka hepon chule amo chu tu tidin muna om ta wa yong la pressure group hoin ipiam ka bol di ham ti chu I khada hin imala bol kit povin chi jun ham da kani bol chu government ama ta hila thil phalo hin dane na phalo hin ama ta wa hi ala sustainable development alternative arrangement ipiham kani khela chi a bol ho hi tu ni in ain sona na to ki pi han lang akifa adi umla a bol lo di ka ta asanin a bol na khala ni kal na bol lo di hin chi jun chi alternative arrangement khat hi government a bol pi angaya ti ka sei no min chula kani bol hon jong ikigel pha no hitai ti ka sei no min chula ani na ka sei nom chula CM pain chi kani issue hi among chain ho so jong ma ding agam na bola hi ale ai lo wale chi ami ho jong ma ding ti hi ase hi ipiham advantage lagu na tin ka sei no ka lano min izinam tala hosa ho hi mun khat mun nia speed speed na anui si dan chu aji jam lo ta man anui si panjin e ho valley based organization ho pau dan jong hi za chom le jingin chi chun chi hi tunin ho so jong hoiten ki gelutin kani lei bolong hoiten ki gelutin ipiham generation na dinga phalo mo ham elo la min ive suinom jewa I bol mo ham ti hoiten gelutin ten CM pa comment hi iga wa nai la ima chalo hi lo khana jong zat aumin chi hi chilanga alei bol la bol jeng chilanga nampi kinui sina da na kani thu hong do hewang se ta hin CM pa comment hi pam ho so ho jong ma ding huti ding ma ding tar NDPS ek dung zu ya chu agam chu license lowa ikhat hi ala chun ma the hin a hin agam fabricate boarding pam khat ding sis bol adu da ti ho jong hi tho hin chi chun tho jong la amani ho in bol no imu da he za chom be hin chi hi kinui sina lu nin chi chu hi ale ka sei nom chu sek mai endro paging ju a hon vin ai la chi chu hi ala chun ho so akimat ta hi a kani lei alho sa akimat na ipham khana hi ala chun tuna chu sek mai endro paging chule adang dang mun ho a ju hon ho a hon no gam apata homestay land hi jong la pi jong la cho fabricate bola tu ni ami zat legalize ki bola ikhana law of ikhat law ko na hong ki podo tam na ai lo wala tu ni a chu kani cha phapoi tal hing a phapoi a phai kanu me ke yong kani cha phalo hi law ina phalo thil hi a hin chi chu hi ala chun tu ni a chu Juzong hi legalize ki bol go win a bol zo povin social organization on anum pon na a bol zo lo wala chun kani is equal to liquor na ahi ala chun why not equal treatment just equal treatment lo wa CM pain a pau do si le thing hang lang bo a ko ye nga silang mo sa hi chi CM khat hi na dinga piham mi pau ka sei le mapi mapa khata hi na piham matik cha da ba ti dham ai lawal thin lal na anei na khata hin season 2 ni in kani kho sa bang hin drug on war I appreciate because drugs ngin generation amen sa dan chu kidang hin chi chun we welcome drug on war but this drug on war activities should be done for Manipur
not only to one particular section of people chi chu ka sei no min chi chun chi hi CM pa comment bol down o poi na ile chi hi ipm sectoral in chi in chi anupun chi chun chi hi CM pan jong chi hi ikimo na pi sangwin liquid jong legal jong hi ipm permit hi lo legalize hi lo ji chun jong hi equal treatment pi theile phade ham ti chu ke ma gel dan he cái bao mẹ pu Seikholen in tu ta hot topics mà cái độ dung gì dân trong tâm ta họ in say pi win là chung à giống tụm bên cái patu kan say cái nín ama nan say na chung à line ni tamang ka ben num chum tu ai gan van nei la hin class ten chan yang cái soi ma jing history thu chima say na te zong hi chi popi hin a cham ta he mi hin kho tam ta na su bia na to hong kile do pan no hin aban te na tu to adinga wanu ya dinga chi ha ball pen chu i ga ve nei lan ma sei na chung chuna ka ha be ki nong gat chu Afghanistan he hi in a hin leya hang pia ball wang wa ho kile be set lo hin awai cha pen na pang na lai ve ti yong chu neu khat ka ga mu dang ka ga koi be hin a pha si ti yong chu yo ni ki het so ke du hin i sa khu to ki tu lo jong cha ba na thu to ka ga nei be num chu pu Mangboi ke ne spokesperson khana hina to ke na kat ka sei dong che la hen political identity tu lai ta he struggle ma khan hi ta ben I ho don mo zi ham ai lo vai la hi mo ham ti yong hi boi ta ben chi to ke na ka sei num chum I ho hi chi I chen o Manipur sung no ni sung ai agam kun te mo mi him chi hi lo ham ai lo le mun choma pan hong pem lu ti jing ke hi chi chen gi ya he na ngin ki fai zo te na tiam ti dan chu to khang tha te tam zo hen hi chi hi ka do lal ta ben asta le mi chu mi mo hiu ham ti ka ki gel ta ve ka ti no hi in knowledge tam ta ji so feel tam ta le kha sim ki hi jong la expert zo lo hi in hi to ke na chu nang in jong chu chung chang thu a hen neu khat mi pi te ho hi hil chin na cha na mu da na ngai dan hi chi ma chai point te hi mo ve ti pa he na pha den kilo le jong ki pa men te pa me ai chi ki ang ten ji tho mo ngen hin ki pe la ka tin hin ka pe man hin ho Bible tu sim dung ju ya chi na len mi hi no khang hung ki chai ap chu migration hung ki pana ho not east gam jang he bolma lang south east asia lang he hut ni hut thuma central asia pa na mi hung hin a hin me he te tu sim hi ptm tile amwa hi 18th century a 1732 a hi bengali a hung pawa phatwa hi puja me tha ba ni tiu khna cha he amo historical record do si he an hal hlau hin na aban kitna ahung chi kitna le British te hi 18th century battle of Plasia chu Sirajuddaula Bengal lengpa anzo wa chu India he akyang tuan ga mo hin na hi chi 19th century a hi emite thusimen ji panu hin na he chi 19th century a chun emite hong ne ki thei lo chu aji chu ai chi ma sanga yong anu mai ta bon British te chung gi kha hin na to a he me lon sia la kum za thuman khu ji ku chu se win na ai on history ki ti chu a ki sanga khu gel de tam pi min he chi lai chi hon ile do khan thei lo ji u hin na chong le foreign issue ki ti ngai pa happy tem ti le Indian Citizenship Act ki ti 1955 ma ki pass iti mam ti le Republic of India hi jo wa hin 1950 what 50 apa na 81 chan ge ai ji sunga ping yo si chu automatically Indian citizenship hi hin na aban ke na 81 apa na 2004 sunga anu ham apa ham Indian citizenship hi kha ala chun choyong chu Indian citizenship ki pe hin hicha chu na le hin Kuki ten gal lo ani ki sa khata ayong la layong ki dan hoi la ya chu foreigner ki ti ham ti le mi don jidani chip lo hi una il hu wa yong hi ima cha bi thei lo khan hin tu ni ni khwa isugan thiwa dang ai pon Bible a Proverb chapter 25 verse 2 akho the glory of God is to conceal metal but the glory of the king is to find out metal latin na khan chu problem khan hi pati ne koi ji khan amen hi chu leng hon hi chu solution an pi thei pha la khun leng te chi dan ki ti pa khong do jin to ai e ho hi chi mi don ji dan no hi ke thei wa lo ai a chu
hi chi Indian citizenship act in la pum nai man phalu wa history la kulang pe pha India gamna na chu Mughal stay hunga koi hunga complete cultural ke sim home hin na chong la Indian independent gal ani ke do home kit na lai na hi army de dia khuk sa hi i platform yang ke su lo chong la adon dinga lom hon dang ma cha het ji lo ju he ka ti no men chong le abana thil khan ong gin pu pu ka ni thuan la le foreign al ma cha hong ki ticket refugee hong ki ticket refugee ki pe ni pem ti le 1962 a ni winin kop an bola bolma wai an pa chu khadomi operation ata chu bogas ration card ku ki hon ni ati a chu mi sang khat lang hi andal do a kol jela life imprisonment mo chu tamu ya la ko mi ko ho andal do a chen sa hin na hi cha hung do ho chu ar su ya in chen na ni pi pau chu chita chu nan kil mat jiu hin a hin Kuki issue hi international issue chu ti hi jing khat nam na chi pi ham ti le hi cha ni win chon chan hil long chu thil chu hin 65 min ayol bombing om kinin to si sti langa ho khun miu yang ki ti mo lo pi chuna ai wa nga chu history lang ha ba dwal hen Kuki hi thu pi zoi ya chu Kuki te ga ma chu bom ke la chu indian itil ga ma bom la am ta Assam legislature la ni sei wa le Indira Gandhi satellite ka ga thai bo we ti chu na bom hal chu la ho na Meghalaya MP ni chun chi po win lang Indira Gandhi ko ma chun iti ki honam ga ba sa na ti ro hen ji chu ei mo he I thu do sau thil tam pi min to langa ku na kol ga ma ku na ong dal do ong chu me li ga ma ong ki chen sa hi lo na chong le na ga ma ong ki chen sa ngai pu ni gam ba ki chen sa ki nei bo hi chi kol sunga chun Kuki kitia le MBBS pass ma se pian pa yon chu service pe po wa ti chu ipijinam ti la Kuki chu living history ki ni ya chu kolte na sa thi lo chu na ipiam ti le history chu Kuki operation ti wa englu Kuki wa lai chu 7,000 8,000 square miles ngana ki bol ati chu ti chu Manipur hill area to South Chin hill akiti chu hichitian ya chon operation an nim ago ma chu 8,000 square miles set ti chu hichi hoding a record nai tan kola 1947 na February 15 na panglong agreement sign ani bol hu koi ham tile kachin te to san te to Burma ki ti ho mei le te han Kuki la naga to ibjat bam khan hui khom ba na sui ne kai khom sa hin hicha sui bol lui wa chi ho chu kinia wai pun na kilin jo kin he ji chu British te ang chu gamjo sin record na ni hin chole Manipur la yang hi marginal agreement 1949 na he liangpa bo chia 800 square miles gamne pul ne ho hi unconditional ti dam a thei tho excluded area hi wa cho phan ti tia ki mai bo he chi sui ni kai lu pa wai ho hen iti ja pi win kol gama chu tha du hi ala ki lu poi ti kho chin te nu ya chi khai wa chin langa khoi bia wa la khun I thu chi thi kin hin na ama wang Kuki hong ki ti kin na la he chi mep du cho hong ki pu da la hen boy ji hin to a shi num chu 1962 a chun kol gama pa na lam lu hi la hong ki dal do ong cha om nai ai yong le cho chi ho gama ma chiang ni chong la hui lang hi yong chi ni ga mu wai thu thu bin to ai ho thu hi I de a hi thi wai bu win hi cha hi mi ki noi si sa lo de ai bo we chi adon na ding platform chu Kuki in pi ho dham ai ha la Kuki thing noi mi hon a sei de ham khat ku ga hi ji hin amon gala pan win mi pin win amo ki selmong win cha pong ho an na jiu hin puisan ya la wai pi bo lo ki selmong ke ya mi thu sa te ta bong hi win forest ki ti yong hi I boi pi pe nu chai ki nin chi pi tem ti la e o hen six schedule hi mo mon ki khanan lang ADCP ti nam til autonomy ki ti chu autonomous ko autonomous pi tem ti self rule ki ne chu hi chi forest ung ki ti na pu mun ju ko na lom ti de schedule tribe mo na lu hi hi chi schedule tribe mo chu koi ta bong ham ti la pam lang to ki sam kai lo inti sidam lack of privilege ki ti na chilang chu ga hi win hi cho chu agam ba chu nai to de la false loading amo tong ki do loading amo nup na to ding na gam pa mi ha pui lut loading government forest ti yong le government land ti yong le hi chimun chu amo tribal hotel un alu thi lo da nu min na tun te ka nan
holin phai chu ipi bam khat ding na ke la tai ekal lin ta hi hi cha chu mi tiung chen dam ti le hi chi rule ke pu dal chun ko ta la service bol ho ta bang ho chu dan the hin na ama wang chu amon permanent le alu thei lo hi hi chi pa hi e ho sa nga he amo hin phai cha mi ho na het ji wa he st benefit chu service mu na ding pa e pon gam le si chi dan pa kho khan dan pa amu ji wa chu st yong dal kin hin st bana chu schedule caste ki to ko ho kin nam ti le hindu a outcast ni tiu sudra so chu hin na amo che ho me ri tiam ni hindu proper la hi wa la chun ai cha khom wa la kun phe siu ding a kai khanien service lang benefit mo ding wa le ai in chi chu ai pon to a mul chung dunga thingan tu ho chu ipia pha chum lo hin e ho anei te hi tho hin na ai yong le langa mo hi gulin abunan khialma abun hin khiala e ho la atung na nei de tiu pa khu khan hin chi nam pi mel ma ki chu ma sanga chu isu piu na go hot ani ki do pa chu mei thala ke doi tu hin to apa hi kum som ni lang hi chi na lu a hung ki bol hin Indian constitution ayun ka hitan legal paradise hin hi chai mo hin Indian dan pi hi thi ma itigam la dham ti pa hin hi chai ho hi siam pa hi piam khat nin ama yong mi phai bo wen keram chang banga khu e ta he iga api ama kha ale ribang hung chia Kuki thing noi mi kui pa bam phat du chang sia kha le hin til khat e sia le e ho le ho ke bol le khi tan na he ji tu ni ni khwa he lam kai tam zo he living dead na organization yong he a hing ta lungan ta bang ai ai chapang ho he igan thiu hin chi foreigner issue han lang refugee issue han lang forest issue he yong le hen he chi I right pau he e hon yong hai tan le kho phet le lew tin na het chin chat wa le hen kui chung wang ki chim thei pun tin mi chu phat ding hin mi chu kinui si sa lo ding na hi chi pa khut di hin e hoi za thia im do ji wa he min I za lo hin na hi chi za thia im na diu chu mi ein chang ngong cha ki za in het na nei pa yong cha ki za in na a hat pa yong cha ki za in ai chu to bang ko le tia chu I ma cha chu yo hi on la het na pa be a he khulang pe pha hi wa le min I gam ni u he na I hon I gam ni la mu khelo min I gam mu yong chu lu nu wa nga lu the lu hin te ka a sei ding in sai kul langa ne pali yu si khu gong piang nung purum dung hon sadu dung hon kang le ni pi wa chen so ai bu na pa tan sim wa la khun rak phom lang ham khat a si mo hin ai chu kho kit lo la hin ai wan chu wut la na ding hi pha na ha mo general ai a chu general la an khum le cycle khala mul kon chung lang pe khuna aga la ha ai tan ai cho ta bang chu pi tem ti le I ho ga malaya fifth schedule in sei dung ju ya chai le chun cho yang chung the lo ding I ho ma man agam chu midang I pi lo diu hin na ai wa nga chu pi tim ham ti le e ho le hon ki bol le kit wa thing hang office na phal lo yang chu phai langa thol na thi ai bol lo hin to phai gam chin china chang tam noi ho sa gam ya phai lian ki se ya langa pata ga ki sim le thing hang ala sim thi lo langa ai da gam zo ho ki samit mit ji hin tu ti lun ki min e pi din tin ni siam ti la pa tai ti yo si phai le kha yo si bo kya pai mong de ni ti khan na ai cho yong chu thil chom hin chi sik schedule le chu dalwa senta la ku na sung ding pa chu nga wa li ti le hong dam yong cha khe thei po yong le fifth schedule ji nga yong hi e ho ta bong bonga mainland India hi tribal home na hi sana yong ma dangka yong ma le nu ya tam pi min ai wa chu government nin amo chu phatia approachable ha ale ato kha thei lo hin hi chu Assam le state li sunga chu sik schedule hin adang si chu tribal ho ki ba an khat min chu Indian in constitution a he ho he safeguard bol na ding mo bo minung phalo hi wa protection pi hin hi chi mi ni ti hu na he le mi za thei lo hi yong thil chum hin I hian na la asam ja he na su he ti chu ka sei num he ki pam the jing e pu Mangboi ke ne spokesperson pa in so tu lai ta hi im la sei ke banga se ka nei la hin I chen wa nga ho mi gam bep ki tia he ki cheng ji da na ke om ta hin I khu ke sana jong lungmong ta chang lo te hi ta ni ho hi lung se nu ma ji chi a chnya khat chu very tu
พัดตัวกิตัวชนะเฮอากาศrelevantมาขัดทุดอยจ้าจูมีโอชิกิตัวจริงแค่ขัดยาจูมันพัชมปีนั้นฮิลเชียนตายเห็นนั่นหาสัมจีอินสุดท้ายเลยอิเมชันจีอุจงเฮตีอินตั้มปีจูอินพัชมตาดูก็ตาสันยันบานาปนาเห็นเวจูเซียนจงอีพิฮัมฮอลเบทเฮที่ฮอลเบลตินอีปันเทปันดูเฮตียงจูมาโกนามูเทนะบานาทุดก็ในนุ่มจูฮิเลปีกิมกังเต formal MP มาโกนาก็เห็นนุ่มจูตัวหลายตอน social issue มาจริงไงก็ดึงไงละเห็นก็โดนนุ่มมาสังเอาจนเนี้ยขัด beating around the bush in bowling ก็ติงsocial mediaหอยก็แบบนี้ละเห็นยี่ห้อเตะตูสเตียสัจีเปย์เลยอินสุงกิสนาจงเฮมีอินอีซียงอีลาปีเทอีสาวกิจน้าวในเทตีเจนเกย์อีหากินตาวินที่จุงบอลลิมจากีบอลถ้าปนเตตีนะช่วยตันตีไล่ผู้ปาเตหันสันเนติหัวสมองกำตาตียงเฮแกหัวลิมนะแกเสียหิปอินเดลี่อาก็มัวก็เสียเห็นที่ตัวกันนั่นจุนตัวไล่ตาเฮ very สมามาจิงขัดจงเฮจิอาเห็นอีหัวดอนโมฮัมดานเฮตโลจิโอฮัมเอโลเล่มินอินุยซีจิโอฮัมก็เฮปอินเกี่ยวกับทิปโลจิเห็นมี awareness ก็เป็นเทดิงอาเห็นนั่ง MP ขัดนี่นะตัวกันนั่นอาเห็นฮิตยาฮีไงดัมมิทุมจิงเกย์ฮอโซเชียลมีเดียมันเขียนฮอฮีอีไว้พอจุงอีซาโลจิโอฮัมอีหัวทิปโลจิฮัมเอโลเล่อีปีที่ฮัมที่ฮอฮีนั่งยังนั่งไงด่างขันเสียนละมีปีที่ awareness นินปีโลจิกี่ปามันเตazо in pu Seikholen a hin sei chu hin jom jeng in ka ting ka ni thu hi neu cha khat ka ga sei no ma sai ka ni hi I chan ge ya phalo ham iti le impotency aleya na tong ho yong chu na sata affect a ball hi ti hi het ma sat pending I het sau hi yong la velen ka sei kit no min hi impotency chu chanei thailo ding ki ti hi chi je chun ki chat ta hi igamu hi har a hoizin an chelo hing atu jin thing lego adim se nin a hi wangin hi che ka ni ibol ta ji uhin I thing lego hin sat hatawin kaza danin kamina kagamu jing lo wang chun amu hon a sevin chi to urea to diamond to apoto win hi che a khu mol chung dung mol pang dunga cha hin theo akani cho hoi na dinga chu hiti chun thing ho ong ki sat hlutan thing le go zo se ong ki wa hlu in abana lei se na chun har phalo ta cho ong ki the tan a hi le I pi hung ti tam hi che a chun kani lei bol ho chun mi a hin goi kit ta vin I het lo wang wa hi che indirect effect hin sat a ichung wa hi ti hi expert hon a se yun a hi anam jong kho an sa e ti vin a hi je chun pusal ding hi lang no me ding hi jong nei che ka ni ki ti hi naw nei thei lo ding hi chi chan ge chu a hin hi chi lai ta chu ga ve le hen ei mi ten tu ni hin ei mi bo ei ki ngo tan hi ti je chun cham chakhat ei mi ten Ichi sunga hin confine ka ga bol no min ei mi te to ga ki ho na hin hichi ahung uma chanei thailo naw nei thailo wa tam ta hum te ngule ei mi te cho automatic nga ki chai diu he number 1 number 2 hichi an na tonga chi ho yong cha affected hung hi na lai le a brain hen su kha ma sat pe na he ti na hichi ka ni hin ai le hiti chun hung che na le igamu ki chai ei ho yong iki chai diu gama hal ki chai se da agam ki chai cho har I the ta je uwa chu agam jong chu fertile hi ta lo ding a lei thau chu ki that do ding tin chu le khat tsunami tabanga hung ki tol ding lei se chu mun hung chim ding I mu sau hin na langa kai thelman bi ko ma hi che jan chun ke yong ka hungin senapati langa ko nen li che lei se hung ki tol je hon thilha ingo ovin thilha hi nai sai lo he aji chu thing hang gam chu thing ke ta lo azu khun lei se kho aman cha hi in aman cha de lo phe na chu thing le so pa thengin ei koi pe u ei ho ki wa na ding le I gam hoi na da koi zo se cho hung ki tol than e hon thi na le man na ai in ei ki le hi chi je chun ka ni ki ti hi mi dang hin no bol jong le I ho kha ma I pan jo diu hi ei hon hi chi I bol ta lo diu hi
hichi ka se ya le kim gang te na thu mam ka ngam he na gam hi wa le tu ne a hausa ho ipidinga na pau ngam lo wo ipidinga pau ngam lo hitam a ei ho phai chama ho ki pona ma jing ka a I thole newspaper event le Facebook event le ka ni bol ho refugee ho ki po da un ei ki kiti hichi tuni a hi abang in kim gang te so impact TV Kuki channel hin a jing e a zau tam mong e kiti yong chu ka mu in ka zau tam hi ka thanuk ji hi lo chu a tong ding ta lo pi mang anchor pu mi a tong ding anchor pu a ho la hiong la mu zo ta lo a ji chu ikicha nu chu kum izat masanga thi na man na thi sai na thi san nai san la lam ana zo nu chun tu ni a jong ka zo jing e ti hi avela ka ki sei phat ei poi fact ka sei hi tu ni nang ai lut zala nam ka ngai lut zala chu aji chu ipem eti le kim gang te chu ka ni le bol le ki ti lo he ka bol lo je a chu ama wang ku ki te a hung ki ti chun ke na sat ta in ei tong kha in hi chi je chun I gamu hi protect e hon I ki bol diu protect I bol te ta lo je wa chu thu nei lo ding chengin thu a hin ne hi I don mo ji wa mi pau he na ti cha nai hi chi hi le kha thep lo thu chom he ipu ipa ten ka ni na bol po vin he azo ana sei bang chun Afghanistan gam khu ka ni le country hi ai van again thei da no khu sei the e poi tu nin jong ka ni le bol ho hi khat lenin alak akrorin choina vin te ama wang atam zo higen the hi chi ji chun I gamu chu apong pi a ka ni le mi them khat ne na phat chom pi a in terms of lakhs and crores mi zong le agam chu ki chai a hitan EP ne diu hoya I chen diu amu na chun chang jong le ne dia lo ting le I ti hin zo diu a tiang koi ga ma I che diu tu ni a I gamu wa bon I ki chen nu wa a hi wa nga refugee e ki tin lai hi ti hi je chun mang phat chom cha khat la beng khatin sei ta no mo ka sa no mo sa se hi lo ka an ne atui poi jani tha chun ka in ko te ko ma I ti ham ka lung thim he nom hi be ka ti in hi a ji jong ka gel le pa theng hin dam ne jong AP ne le cha AP I ma jong si thing in AP ai le IP de nga ka ki pa lo hi do ka ti ne ka gel ai le IP ham te ai le Honorable Chief Minister in pusal chapang khanin kobru Kuki hil ahin ti je a napa Kuki gilam la ahin ti pa chu I don't really believe that the Honorable Chief Minister would fight with a little boy. It might not even be his statement. Mi khanin a sem pe thu hi dem aji chu ki lom lo hi hichitamang CM khanin napagi Kuki gi hilra ati chu I don't think Chief Minister would ever speak in that manner. I don't believe. But if the Honorable Chief Minister had said that, I would say it is very unfortunate. How many times, day in and day out, Kukis are refugees? What action has been taken? Because this can become a communal issue. Issue then Amy MLA ho minister ho ipidinga be a umoham CM pato kimuto diu sir hiti tabang hi itip sa lo wa hile ipidinga ati thailo bu ason do ho gam noi mi hon ipidinga na ti thailo bu gam noi mi ho chuki kum ta bang otun azo a pu Thanglenmang in an sei chu khang tha te ke ho ka lungo kham tai te na ka san hi ipidinga ichen na gama yang lungmong thailo wa I umuwa jingka ni tha I an ne to refugee tek to kine khom jing jing ham ipidinga hi chan ge ya mi nei noi se ham tunin in Manipur administration lama hian lang security lama hiong le Kuki tek kitam pen IAS IPS MCS na hichi ho jong sa ai ti wa men noi si pen ai wangin ai ho noi se pe ni ve
iki head điều cho officer hon jong IAS ka head ti hon jong IPS ka head ti hon jong tu ni ahi ku kia hung ki ti teng na hon achoma na ahi poi asunga cho bon te kaya mi noi se na hi tho ahi le sa achu then I came to a conclusion ipidinga che ho hung do ham itile ipizi ham politics di lo ji he politics di po vin he EP hen lang hi jong politics di lo teng chu le ina jong ki cheng thei lo gama jong ki cheng thei lo ho in jong ki kai thei lo Christmas jong ki ball thei lo akhuti ai le i politics ui hoi lai i thut no ham election phateng le EP bol vam e hon mi pi te tha EP na uvam dunia hi za ta kati daham igam noi mi ho ilam kai ho ke dinga yong kalam kai hi ama ho chu ka do no mi dunia hi ipidinga na thik be ham ke I ma cha hi lo ke ho loi I ma cha hi lo ho hin ipidinga hi che platform ma hi fight ka bo lo ham tha ipita bungo gam noi lam kai ho chung tha ipita in sung ki suto lo hela midang to iti ki kinel di khat ve ni a impact nga ka tawu chun panelist khat pa chun kani ki bol hi hausa ho gam noi ho politician ho ki tho he ati in hi ipidinga tu ne athip be a umham di nga metam di ipiti a hitam di aham di lo ham clarify bolun lang save us ja chat Kuki nam inam pumpin ja chat ki thu he ja chat se hi lo an jong ki ne thei talo ale I chen na wang I chen jo di ham hi che hi in kum izat ma sanga thing thanga in a boy chun hi che foreigner ki ti he hung do in thing ba chunga zong to vacha to ekite in thing ba chunga na che nu chun na wang u pha hin ala he a thing phung chun na chu thei lo di he nang ho ai poi ekite tunin phai chama hon abanen azok mun hi chi EPG ham election phatheng le EP boluwam ki gel phau hitin house hon jong politician ki hon jong EP ase yuwam hichilai platform ma hi politician hon mi pi ne ding jo se ane jo win mi pi chan ding peta lovin ama hon phaya ane jo win ati hoi politician ho ki ge lo ngai he elected ho ka ti he ke pam le jing e zam ta pi kim Gangte former MP akona ang holim na tam ta chui het be du ka ta sanin abana thudo kha ka chal be ki num chu hi te ngai la hen pu Seikholen Lupho ka do num ki chu hi le hi chi zai bol hi iphat chum pi wam namuda na hin le kha simlang se ngwa in chen na I khan tu pi we ta na lam ai la vai le hi chi isu khi we ta na lam ti yong he na ngai dan khat adi in tu khang tha te ho hen atam joi kam muda na hin mi no mi pate lung put te ka ga ve na hi la hin ke ma personal opinion hi tan chewang he achapa chanu chun class 10 12 BA MA achaya service government job som mulo sanga lekha sim ta hi jong le eche zalai ho cha ki bola kal khada ki choa la garne khada ki choa zi ki na ya in khat khwa za ki sai le he chi hi hin loi tai ti yong hi am zi in chi na in di na sa am ale kha chu ki sim ta hi yong le he ta sum chu choi phat la phai ti concept khat nei ta ben e chu changa jong hen social activities kha unai ban dan more thim ta ma nam swa ki na pi ta kha ma na hin chung chona hen nam mu da ni chi hi min I wa chat pi I he ta na la mai lo ve le I ho hen chi ha sei pen de ka ti in thang sit piu he ti lai sei ji wa chum hi chin khang tha te adunga he hi chi pa zo he permit ki dal be the ham elo le hi chi nga taw te ti jing wam tu ja sit na tam ta ke sei jong la a phai ta la hi mi tam ta social medium ji hen nang dang khan sei lo ki pa men te cho chom cha ka sei num chu hi ale ho Christian long hivin Bible live na hi ale pakai suin thei changa piham thua thei phung anagau sap thuin zawen chi hi iwa na hi la chun tu ta dia chu I ho lungge la hi sum I choya la hin thil hi imajo si hi phapha yeng da na yong ki ge la hin
a hin tu ne ka ga sei num chu hi ale sumi choi wanga chu prenga pakai so in theiga chang theiga phung chu agaw sa kha ham ti ale even le hoya hoi ne the hi lo hin chi chun phat chum na ai lo ya chu ga ta hin tu kal pham tia chu pau cham tu a ana thu na sei kha hin chi chun tu ni hin e hoi wang chun ka ni evolving ep evolving sum tam pi choi nau te gari man tam tam jong ki khat nau te building jong is ha zo ve in mun jong i cho zo ve le pi pham evolve zo ve ai ba tu ni a chu a foundation a hoi lo wa le thil hi in jong chu dan som isa adinga le dan som chu ija de khalan engineer hoin avet na chiwa chu in ki sa hin chi tu ni in a cheng phata danin kier jong le hen I foundation hoi lo wa le generation hi kum som ni zo le hoi di lo di ti ka se ima tha e tho du hin chule madam jong o min phungmin ka pha nai bon pute gang te ho thuchi lam kalanga se khan ju piam ta le pung gate pungko sorry nilhalang pungu blam ahung hi phat le tibong forest gate vel la wa hi win ipiam tial amala ma ke hello mi atamin chule gari ki thim chu atame ti thuchi a savin je to na hi wang adi hin je jun isum choi pau hi I het now win to talo el I capacity kal wal wa thil hi inei phado win ipiam thil hi ingol den win ji ingol pau hi ingol sot wale generation of boy che ti number 1 ka sei no min chula ani na ka sei nom chu hi ala I foundation hoi lo le tu ni in ka ni chu sumtam ta ka choi na tinaute e wanga chu kan le ja azuin madam nyong seitan nu mei now vop jing jong appeal hing nai lo ho jong pasal jong importance asi thein chula pusal jong achane ina pa biologically medical tama ga gisel chun chi potential pa ko asu kha thein aya la chun generation effect hum pa nei mo na mil hom te hin ka mil hom te na ka ta opium war jong hi piam ana umin chiwa china te ana mong thai hin chiwa pa hung kle da wa tu ni hung ki ham bol na ba tu ni china ta min sei thein chi jun tu ni in sum choi da na iki gelwa kan le I bol he very piam phachum ta dai ki gel wang win chi hi iki gel phat lo wa le generation no boy na khading generation na hoi boy to sa hi zo dingu chule min inui si no chi zale I bol ji min ho no yong he ngai chim jong ta ya madam min yan say refugee ti ho jo hi CSO ho ko ma tu ne appeal ka bol nom chule gam noi lam kai ho ko ma nam lam ka appeal ka bol nom chu piam ti ala election phat le bon ima cha hello chi kum nga dinga election adinga mi thangam wa hi ala hibong sia isongam wa le tunia ipringa chi wa hi ma cha min refugee ti apem generation nam pi za sa na ding din mum lai ta ipida thip cha silent ai moham refugee international law who are refugee definition sa hi chule e hwa jong law dung zo sa hi chule India act dung ya citizenship act 1950 hong umin 51 umin chi wa chu to amendment hong ki tha bol kin cha chu kui chu refugee ham na chule mi kha chun gam khana pana gam khana chu ai khana hi ala hi ala citizenship ala dinga EPP criteria ham this a fulfill pole mi kha refugee ki mo ti thelo hin tunin refugee ti jing win ingai win ke ka chang sen seileng ka particular ding zero ka ha kiri nam pi chen CSO should take step in this matter ya khodan interrupt dila na changa na sele na changa personal case na kinai ki personal case ka nei bab di hin chi chun CSO chul apex sa hin na chi hi matter hi phatia seriously ala adiu ka dei sa no issue in la thai han lang hi le pham tela refugee ti ala community min ga phatari la Burma pa na hung elo le cha Bangladesh a hung Kuki was refugee there why not my taste na scope exum neso agreement to yale 1950 zo apana hung ho na 70 zo apana ho refugee there are many Meiteis who come from Bangladesh after that which agreement na there are some Naga groups who come from Myanmar to India, Manipur, then they are not a refugee. So refugees should not be ipiam chihi mean blame bonai ila lo di target ikibor sa lo di ta refugee ki criteria hin chi a fulfill refugee ki thu hin chi a chu
a kai tres a fulfill le chu citizen hung hi di hin chi ho he keima in issue la leng particular personal chi i ma ka hi lo din chi CSO ho namlam kai ho gamnoi lam kai ho in election imajalo ban hibong se so theule chi issue ala wa nam piang za cha rom tan hi na lo be wa king o he chi hi issue lau tin chi hi yong hi sim phat de go te ti chu ka sei no me ke pam le zengin pu Seikholen Lupho an jong angai dan ti ho phachom pi han sejin ke he tim ta dong ka ta sanin abana he achai na ma monga dingin phan hi hung thingke tain pu Mangboi ke ne spokesperson ka ga do num chu hi tingai hi chi social media I man khil no ho wa ko na ngai dami ki thum no ho khat hai tain aban teng la jon jong hindi compulsory yong in min phavin I ho di ma hi in I pau man li hong ke mang ei ticket bo ne ho ju ma tha ning lam pe chi ta ven a chai na pen in jong to reserve for us again in zai bol ven hi cho zo si hi government hin hi che bol pa phalam in ke lau hutin an lam khat na khat na ka sei nom hi in pan pi no che point ai le hi cha ka sei nom chu hi cho zo si civil organization lai lo le thing no ho zaw la mi pi mo hin ite pan ke la han la hi le ina mo hi min inu isin pa I zawin te na tiam bo lai khat line ni a chai na an sei pi di min phan kan pi talo DFO ka kai chun na Kuki te chen na len of president na tin ikimin wo yong he dim la yeng ai tan Kuki in pi yong Manipur la pa nen Kuki in pi USA yong kit no Kuki in pi Bengal la kit na ban Kuki in pi Karnataka kit state pa bin a hen chong le KSO kit yong he tu kun jo simin ge yaw ma kit ai tan ai wa nga he masanga tabong bang chu su thei pon Kuki in pite hi effective hi jo lo outdated dana am phat wa hena high p declaration at even na mi su shading hi amo hi akitum pi da na men KSO hi lai block hi yong le ipyam phat dai khatnal amo chu through bol du amo chu thila bol du mo ham ti le ga se shi ne hin siam pa pun sil pi na ki sa boi na chong le IPSIS khatnom le congratulation bol na ki sa boi condolence message thot be mai ne yu ai chu hin hi chi ayo a se presol group ki ti chu government in aza pian chi ho chi hin he cho hin ma cha bol thi mo lo hin elected member hon chi cho hin presol ha bol la chi tu yi ding khu hin to ai mi tia chu adim se na chu chu su ke ai tan ai wangin ni pi pan di chu CSU hoi adim changa na agam kai ain kuen kuang ini yeng hin ai cho to ding hin ga se ding a he imit mo na ul le iphat mo na taw khat chu sadal movement chu hagu mam khat continuous blockade ki bol hin ong ki chai on chu ma pham marang lo na dragon head snake steel ki tina Japan ten ani ya utaba zani dungin KSO hingli block ti we tra chan pul hon thing ki tu ating ve ki ti chu na itika chu agreement ma mass plantation ki nam na ai cho ta bang chu clarification bi hi la hi thil khat na chu za la nam minang khat do a khat to handset ke bol na thi ta wa khu imji ben hi chi ga sei ding a he mi pi ni ti pan la dham ti la hen pan la ji mong chum loi tai ji chu langa kum khat na risang ke singin risang kai sing he wit marwa gornol hilaya Manipur rifle uniform scandal thu ya he NASN IM te to killing ta Hindu the Hindu dan phun to chu na confidential letter chu an chu cha happy bol kit ram ti le Kuki in pin risang kai sing chu godfather of the hills people he ti ke chu na chi pha na chu pu PS le kha si mama ka se he cha chu pu PS pha ya beng ne ya la min people action committee and put do wen cha chun khat no chu akirian cha gu nu la da wen KNF te ko ma file ga tha lut bin na he chu chun su tu chu nga yang chu ai sa na yang chun he chu tabong cha bol kit history distortion ki bol pa he na ken he chi mi na se sin lo ding in chu chu nga chun oi pikim hoi ni helang na a number helang kai khat ding downplaying to upgrading history ki bol nai tampin mi INA zakhat la som li la git la chu som se gila ko ari sang kai ke sing koi ha piwa abana mi Manipur pumpia mi som ku le se gila a chu nei ri som lagi hin special art gallery a khu amo mi som la khat lim ki ta hin na hoa 67 umte chu mi khat lim le ki ta kin hin
ไอ้โจตบงจะจัดนั่นดิมเสียนาอมหินปูนั่นเฮตัมปีอมหินโจตบง fight to the finish กินนมเลยกิดาเล่นที่ที่ตัวก็เสียนุ่มใจแล้วกูกี้อินปีกี่ตัวqualify หมดที่วาลเวนนะชีดงกลอินเตอร์วิวนะบอกลาจุนนะน่าหวนเหตุเรื่อง politics กิติเปลี่ยนจุไม่เลยเป้าทีมหัวเหตุอัพเหตุกิตาเหตุจ้าเลย forest declare อันบอกลาจุด PCM ที่ละกำคุตีกิดาลาจ้าจุด declare ตาตาวตีจ้านะฮอลกุมากินจอนนี่ใช่จุด PM ที่เลยกูกี้เตียนคู่จะทุ่มได้สมกุกันนี่ดาหาเวกาลจินก็เลยเชียนลุที่ว่าเลยกอลเมนริจา forest กินกับปีเวตีจ้านะอีกอย่างอะไรหุ่นดินนี่ดิวฮีนาก็ทุไม่เลยทุกคุยตรงปันโฮมเดย์อีจังอาฮีเกี่ยงไอ้ดินเทียนอีดินเทียนนี่ดิ้งว่าจีปีง่ายยังติดเลยกูกินปีหัวฮีไงมาเลยไงมาหิวแล้วนะไอ้ทีรู้ไอ้ตายจ้องเลยอามานุยาเกี่ยสู้กับดิ้งกันทั้งหมดเลยอามาฮอนุยจะจีทูคิดว่าเลยยิ่งมันจะบอลโดดแล้วงากูน่าออร์ดอะไรกันเนี่ยอามีเลยอากำจุกิดูเที่ยวหินนะไอ้จีนไอ้จีอาฮีnationalism เลยpatriotism กิติหุ่นจองด้วยแต่จะป้องหัวของหมอจับดอกด้วย party อากุนยังไงปุ่นมีนหูน่ะปุ่นเน็ตวอลพันเลยอีพีนี่ลูกทุ่งเห็นอีคิวดันดีลูกอากุนของปอดดอกจีเห็นจีกุยมิดหมอทำติเลยเกี่ยส่วนเลยเกี่ยส่วนเดียวเสียส่วนกูกินเพียวกินอามิดหมออาพัดจามีโดนเทียลูกอีว่าเห็นจีกันเทียนจังเลยมันนี่ปุ่นก็เมนจุนวันไซด์ด้านหน้ามีเอวันนี้ดีสิทีลูกอ่ะมันดีกี่สิทีที่เขาได้สิทีละเลย IPC 153กี่ทีคนน่ะ communal tension หินสุสานที่อากิมันเล่ๆช่วยเอวันนั้นอีหลังเล็บเดี๋ยวเกี่ยสู้กี่ทีมาไล่เกี่ยสู้แต่บางหงสู้เทียจุนน่ะจุดสู้ดีเห็นไอ้จุดใจเราจุดจังใจของคุณคิดว่าแล้วจุนคนนั่งกันชีวาจีลนาทำกิจจินอะไรไอ้บุไอ้ว่าจะเสียเดียมดูผ่านแหละขัดเองอันเสียเห็นก็เสียบางอาจูกิตาอันกิตีอินนี่ว่าแล้วกุมลุงลุงอ่ะ election ตีกุลบลูกเกี่ยสู้อ่ะแค่หาสิลคิดวิ่งแค่หาสิลไว้พี่บอลวันน่ะจีปะเทียนก็ไม่กระพันดอกแต่ตัวคนไหนตัวเดียวเหตุสิพัดจนกิจงตันตะกติเปียนไลน์คัดเสกะเสียงไงอาจจะจนก็เสียกแล้วก็ให้เนี่ยเลยขัดไปนี้จนหิไลตาหิน impact หินลอยเตะขัดเนี่ยเฮามีกิติหัวหิไม่เคยหัวต่ออิโซปิเตลปนสันสิลหัวตั้งคนหัวกี่ก้มด่านไว้เฮฮิจิเฮามีหัวหินเกณฑ์อิเซจะโจอาปุเลนี่นะหินเสปา alternative arrangement ฮิจิการนี่ฮิสุมังมองอุตอิติวาฮิเล alternative arrangement ฮิ government in บอลเฮนอติโจฮิจิเจ็ดจุขัดเวนี่อากาเสียเฮก็เสียจนมีขัดเด่นหินเสียนเฮามีกิติหัวหินจีฮีอดีฮัมดีโลหันวางคอนเฟิร์มกับบอลปนอหิวานก็โกมาฮิจิลายามีขัดเด่นเสียจนเฮามีกิติหัวหิน chief minister ปาโกมาฮิจิ alternative arrangement อหิโลเล assistance จูนับเปโลเฮลเดตินเลขาเปเวตีอากิจายนะเฮไอหัวฮิจิอาฮิขัดละงาถิลขัดเด่นอากาบอลดิ้งขัดเวนี่อายงฮิละงาฮิฮาตาปันอากิละไลตาอินจูร์ซานพูละงาซีลขัดCM ปา present อันบอลคิดนูวินฮิละงาไอตอกิกิตัดอามาฮอนซีลอากาไกคิดโนฮิจิตบังยองเฮเอามินไอบิเตฮีกูคิดจุกอยฮัมไอเลกังเตโฮไอโลเลโจโฮไอโลไปเตโฮซิมเตโฮโจโฮอามาฮอยงจุมิน refugee ตีน่าจะเอาโซเกยอยู่เฮตีฮะอีเฮโซเกยอยู่เฮเก็บปั๊มและเซิงเงตัวนี้คุยอินเกี่ยวลิมนะสมชากันในนะโฮจะน่าสนใจมันตินอัตปีไงเนี่ยมันจะหิตยังไงละเห็นนอริสุงาหินดี compulsory จะจุงสังตัวเกี่ยวกับจะตัวไตหัวละดึงhot topicsมาหัวคงเกี่ยวลิมหินอีเสกข้าหัวเวลอีหัวอินน้ำอีกำสุงาดึงขันโตนมาจ้านาในหิตินอีเสกเกี่ยวเที่ยวมีวินที่ทีมข้าดูอีโจดีวินเต้านักกันในกินเนี่ยตัวนี้ impact TV โคกิชนันพอจะอุเสนาบอนวินมังพากันบอลเนี่ย